iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasik dia ibadah. Jadi on nak sampai jasubuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramala iya mikulalan na ramalang. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Cuma angka itu tahu Pak, dia perhatikan. Angka had desa na nabita man akal al haram. Siapa yang makan makanan haram lantuk balu salat wadu arba'ina yauman mania. Ni gini kita manre andre harap patapulo sona patapulo nina itola ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di dalam channel Al-Haji Bugis, channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel Al-Haji Bugis sampai saat sekarang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama menyaksikan satu koleksi video ceramah dari Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Tapi sebelum kita menyaksikan video ceramah tersebut, marilah kita bersama-sama mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada Guru Ta Ustaz Muhammad Yusuf, agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang lapang, dan keberkahan dalam ilmunya. Dan semoga beliau senantiasa membagikan ilmu-ilmu yang insya Allah penuh berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, marilah kita selalu melantunkan zikir dan selawat di dalam hati agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah subuh yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada halkihi wa ridha'a nafsi wa sinata arsi wa midada kalimati. Jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sempayang ngewe
narampai ale malebina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat subuh berjamaah itu setara nilainya dengan bangun satu malam penuh untuk melaksanakan sholat tahajud. Jadi situ ngena ia sampajange merajin napakangka nareko taude na makanja tepat na pole ripong Allah Subhanahu wa taala. Makanya bikin ngewat dingi mapite tawe maka da sininna sampajange 5 waktu merajit tapakangka okui lalan na masigi maka satu salat jangan tinggalkan. Ang kasiddi sempajang dari 5 salat yang ada aja lalu nadeta jamai secara berjamaah utamanya di masjid ini itu sempaja subuh. Magai tidak usah kita terlalu jauh. Tanya sempaja subuh bawang bahkan sempaja sunnah rawatib yolona sempaja subuh maka dia nabita rakaatanil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakang sempaja sunnah fajar iya tu sitonganna arae denang kana kada sempaja subuh maka da metomi salatul fajar idi tomi tu ogi maka da sempaja subuh nasaba ini istilahkan pakai subuh tapi sitongan na tu maka dametomi tu ko arae salat fajar. Jadi namasuk adalah salat subuh, salat sunnah subuh yang 2 rakaat ini sesudah azan subuh makin nabita khairum minad dunya wa ma fiha. Masarolabbi nayalino lololisa. Jadi sitongan na ia ko masampaya sunnah subuh ki namode na tumillau doang untuk kehidupan dunia. Dena tumillau doang maka dalumu yang daleku alenga kemudahan dalam usahaku pasalama ka nasabak maka dani nabita 2 rakaat sampaya sunnah subuh masarolat di inayalino lololisa. Jadi sitongannya itu sampai sunnah subuh menjadi doa untuk kehidupan dunia. Jadi makanya usahakan jangan tinggalkan itu. Tapi mereka memang toje roidi istilahnya iya naharo biasa di awal-awal ceramah tentu dakwah aku biasa makada yero ibadah yang penting dicemui tapi kau nanti setelah banyak membaca hadis-hadis Nabi, kemudian melihat penjelasan para ulama di dalam beberapa kitab-kitab, napaka mal kesimpulan makada ina macai tau panritariolo nasaba malom masaka ipat disengena nasabari namaki buaci di ketetapan dalam kehidupan umat beragama maka dapat kuicarana na ibagi wetu. Jadi rokok agama ya Pak Bu angka wetu memato na patentu pong Allah Ta'ala maka daya ko wetu makui aku makanja mujamai angka. Jadi dia na tomak buta taru maka siwiang ko tau mapahang kaya na barakna ko to tama masigi kamanas sayero ang kaparenta sebelum tudangi ko to pole bolero pole saliwang ang kayasa sampai sunnah tatul masjid ya kui pak bicarogi maka da mapakaraja masigi ia sampajangi nasuruangan nabita untuk ipigau. Tapi angka nang kawatu na deni pigau iya tu. Angka nang kawatu deni pigau. Kega iya kok bangi tahu deni pigau itu tato bambi jolo dia tu tudang. Padahal wadingi masampaja Pak. Wadingi masampaja. Iya kok bangi tahu wadingi masampaja. Tapi magai. Iya kok masampaja sunnah tatul masjiki
Ia kok bangi tahu asa sampajata tapi ikalai apalan na rekodeta sampajang kabali bi bangi. Jadi ibadah yang paling utama pada saat azan dikumandangkan namo matangangi mengaji papisau toy. Papisau apa makadai nabita siapa yang mendengarkan azan kemudian menjawab dan membaca doa sesudah azan, maka dia akan mendapatkan syafaatku kala di yaumil akhir. Itu jaminan. Jadi namo matangat talebak orangnya natako batawe tatutui. Magai bangkeroki nareko ya tu tapi kau dia tabali bi bange. Padahal pada ibadah. Pada iya na tu na mega tahu pa akalan na minapake maka siwiyang de na yan na rupay makaraka muna tau pandrita ina macay tau pandrita riolo iya na ro malengi katatapa maka daya kumakuye apisaw ko padahal masing-masing ibadah ro masing-masing niga tau maka da maja ko mangaji tau maka kanja betongan ako tuma bila pahala luar biasa palay ko to kilala masigi luar biasa tapi magi ni papisaw nasa bayase iya ro mangkalingi bangero na to mamako betungan na aja na to bicara lino ya no masuk na to mamako ibali bi bange menjawab azan bahkan dua telu pak doang ngoko to pak engka ko hadis urun tu maka dia ko bangi tawe na baca hayyal al falah ibaca la ibali bi makadaki hayyal al falah napa ibaca Allahumma rabb hasidi da'wati tammati was sadiqatil mustajabati al mustajabu laha da'watul haq itulah baca kadua pangkepak dongan ni mondri ko makadani la ilaha illallah masalawa kijolo Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatul qaimati sayidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajata aliyata rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Angka to dia na tambahi sebab memang hadis saya dua angka pakai innaka la tukhliful mi'ad angka to dia na pakai innaka la tukhliful mi'ad memang ada dua hadisnya ini mani bawa ke kami ta pakai itu meki tambah innaka la tukhliful mi'ad siahkan dia tambahi silahkan tidak masalah iya na rojamina maka dia nabita iya kona pigau iya tu tahu itu kok bangi tahu setiap mendengarkan azan tak bagi ni tau pandita maka dia mi kok bawa tu sampajang ya kok bangok ko mi HP ya aja nah itu dengan apa kata tu tau mala nada daring nada ke sana panggil itu azan engka to mala nada panggil itu ayat-ayat Quran engka dua telu tau pandita tau wita tau matika tau pandita matika maka dia ro nada panggil ya kok ki HP aja na to pakai ayat aja na to pakai ayat nada panggil magai aja kam manapai si polo de na latu ya roya si polo na baca tapa mo pasay itu ta polo nito nada panggil ta betungan na ya ko na bel kita ya romoni biasa tong kapake ro misalnya makada surah al-kausar nape makada inna atay na tapa pasay ni gitu jadi makada aja lebih baik memilih yang lain tapi angka to makada de na marigagah daripada elok danduk gitu jadi mak dupa-dupa ipe makada mak dupa-dupa tu tapi aku tahu matika lebih baik tidak kemudian waktu kau tahu mak bicara waktu sih pak sampajangnya lagi kau tahu melom mala dasar kadangkala dena perhatikan kita maka angka susampajang ya seini lainnya madari dena perhatikan kega termasuk na rekopura ki mas sampajangisa untuk pindah ke sholat tarwih kangang kasampaja sunnah imon rinna isa itu mega tahu dena perhatikan ini padahal kotomelo marengki pahala ya se ia palanna sampaja sunnah patan rakangi mon rinna isa na iya tarawewe namo 20 rakatala ya se karena sampaja sunnah imon rinna isa dia adalah rawatib
Napa angka pasan na nabita maka danigi mas sampaja patanrakang imon rinna isa pada nareko mas sampaja ngi patanrakang pada malam Lailatul Qadar. Berarti kotomelo reke ngi sampaja sunnah imon rinna isa itu sama nilainya dengan 400.000 rakaat. Apa datu sa burakanna? Angka gamule jamiro sampaja ngapada tu sa burakanna. 20 lagi ko matarawi te mega mangilut tu na denul lemale apalagi ko to makalana pada tu sabu napatandra kami sampaja nasa nabite wasiat na nabite lokko ale na pangulo ta Aisyah. Siapa yang sholat 4 rakaat setelah sholat isya rawatib moro na masuk pasapina sampai yang isya imon rin nami sesudah sholat isya makin nabita pada nareko mas sampaja ko patandrakang pada malam Lailatul Qadar. Jadi detul le kome pasisele kene makada ami pasisele ku sore mondri ila birangi sampaja sunnah patanrakangi mondri nesa naya sampaja sunnah tarawih walaupun dia sampai 20 rakaat. Kotomelo mak bicara keutamaan. Tapi aja tuh si tak ada mas sampaja sunnah isaban api aja na tarawih wade. Itu jadi dia nak korok kata na betongan nami kami tahu na capa ya sampajange kolawi matarawih, ina pura masam pajalan ngisa, soro ni tudang, tajang ni tarawih, dia na jamai, ina tu tahu rogi lada pada 4 rakaat ini. Maka dawe macipi-cipi apa je tu stas ko patanrakang ni zaman na metode menre partakole makaleliat tu sading. To maka de masam pajasuna kung kani partakole atau kani padaw, magampang langsung ngapa tajama aja tetari tahaya pamulang. Rakaat pertama nasi barak, kedua tadi pengumpul langsung maka di rakaat ketiga pak iya tuh sampai jasuna makero wadi langsung apa bahkan engkau runtuk ko hadisa Imam Bukhari nabita mas sampai jasuna batan rakai yolona loroe dena tari tahayya palawangan langsung ambil 4 rakaat. Laitanai nabita ko sahabat maka dawita ki masam pajasuna patan rakayo lona loroy maka dia nabita iya na waktu makan jalada nasabat tak buka pintu nalangie malaikat akan mengantar doa siapa yang berdoa di saat itu. Iya na tu nak dato pandrita makan jalada tu ipake milau doang sampai jasuna yolona sampai jaloroy sesudah asan duhur to maka dia masam pajasuna patan rakang napai pake milau dong karena di situ Allah membuka pintu langit. Hadis Imam Bukhari. Jadi ini mani kayak kami tak pakai to hitungan na may gamulalan. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan teman-teman semua dengan rezeki dan pahala yang melimpah. Insya Allah, dukungan dan partisipasi teman-teman adalah sedekah bagi kami. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita maupun di media sosial kita agar ilmu yang ada di dalam video ini diketahui oleh orang-orang di sekitar kita dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi kita yang telah membagikan kebaikan bagi orang yang menyaksikannya. Kemudian angka tu makaleleng matarawe tapi dia na witir. itu kata makaleleng tiro maka dana pura matarawe pa dia na witiri riwa bama ni mama ko susuran di nonro iya ko mawitiri no ko bolana makanja tapi to mak deke pahala gare to mak deke pahala iya ko okoi bolata mawitiri mak bere jamak moki ga de kega ya se bere jamak enanya masa paja cedi dia asa paja cedi dia to bere jamak to makanya nareko pura ki matarawe agang kulengi tawitri maka dawai matako apa nih ya kau bicara tako aja nampe tatarawe awitri bawan nih maka mana kau ustaz degaga jaminat tau matarawewe dicintai oleh Allah tapi ia witri mana sejaminan siapa yang berwitir maka dia adalah kekasih Allah
Jaminangi. Makanya maka Nabi tak aja lalu na de mawitri walau rakaatan namo sirakam. Maka dana melo ka mas sampaja pe mangustasia kuwenni. Nama dari komoto ka mana susubu mas sampaja tahajud na de na marigaga. Maka dana pura nama witri de na marigaga. Iya minatyangi Nabi ta ko akadua ki mawitri siwanni. Maka kami Nabi ta lawitrani lapil lail. Dena wadi tak beka dua tema witiri siwanni. Maka da wasang katau maka da witiri patutu sampayang. Dena ga sampayang imon rina. Alena mitu maka da. Itu bahanya. Alena mitu maka da. Maka da mi Nabi ta akhirkan witirmu. Nasaba natengi Nabi ta mau witiri. Nareko pura ki mas sampayang mangaribi. Apa angka mau pas sampayang isa. Pura pi mas sampayang isa ta witiri. Maka nang kaga sahabat pigawi ternyata gosta semiba macaramangi angka Abu Hurairah. Iya Abu Hurairah si bawa Ibnu Abbas ia napura mas sampaja sunah isya langsung mawitiri talun rakaat. Tapi moto matoi mas sampaja tahajud. Iya nari wasiat kalau kuna bita maka da aja muak kedua mawitiri siwani. Mana sama guru langsung aku nabita. Nabita to papodangi langsung na isa to nabita kada mawitiri. Tapi ipodami makada aja na bek kedua mawitiri si wani. Moto mas sampayampan ni na mereka. Jadi tania patutu na sampayangnya tu witiri layu usaha kami diambil di akhirnya, diakhirkan. Masuk na tania mengakhirkan semua salat. Tapi sampaya perlu. Apa denawat dito mawitiri koto pura mas sampayang mangaribi apa angka mo pa sampayang isa. Kapahan ni paangka to tau de sisang de marajawa nasat de ya na pura mawitiri tadi naga sampayang imon rita aja to napi mo sampayang sunah subuh. Ini makanya aja to kaso to makada angka kaya pe sampayang tahajud ko ramalangi wasa tarawih mi. Ento di nagaga sampai tahajud ko ramalangi. Makadai Aisyah iya ro sampayan na nabita denang kanaliwangi 10 talurakan na. Denang kanaliwangi 10 talurakan na sampayan panina nabita tidak pernah lewat melebihi 13 rakaat. Kaya sa 10 talu arua engkato hades makada denaliwangi 10 sidi. Engkau cara mana guru tak kemu in biasa wang kali ngaru guru tak kali si dendrek maka dia na Aisyah papangewangi tahu apa dua agak-agak na pau pada tapi lengi manu na maka dai sampai jam panina nabi tadi nang kenali wangi 10 sidi rakang jadi arua tambah telu tau 10 sidi tau iya engkau toh desa na Aisyah matopawi maka dia ro nabi tak ko sampai jam pani 10 telu rakana dia kan nalap bisa plosi di ko sa talu. Nalap biar lau talusuri wi iya penjelasan lau engka hak desa lau runtuk maka daka iya nakapan na sileang hak desa nabi na pawe Aisyah. Angka tu na jama Muhammadiyah mi marepat jama iya witai di buka masjid Muhammadiyah deni jama iya komelo imat tarawe angka tu sampai sunnah na jama 2 rakang tapi degaga pangupuna pate hamina ja puna baca na perokok sampai sunnah pemanasan paham mo sa pemanasan tanya latihan sampai sunnah pemanasan dega pangupuna pate hamina baca ya nalatu na pate rokok ni napake ya tu ko matarawi. Jadi ya rojolo na jama na pamatarawe. Jadi ya ro nabita ko moto iko puray liu-liu ro. Moto ina paya rojo na jama de na tari pangupu na perokok. Yan na ro nasa salat sunnah miftahul lail. Pak buka sampai jam peni. Magina sa pak buka apa. De pa na makan jala da penat dinna. Betul kan daro, betul kan ko dia pernah makan jala dah kang, dia pernah saimbala dah role muna pura ko je tuliu magai, jame jolo ia pamanasa, dia tari pangupu, rokok ni kolat tu ipate hai, Muhammadiyah wita na tempat kang yoko sampai jasunna tarawewe, kalau di Muhammadiyah itu, tapi desa kada makomana ke Muhammadiyah angka 2 talu masih na pura runtuk,
apa itu ya apa deupa aja mak guru kenro ku Muhammadiyah pak disangamo. Iya, jadi iya miko makadaki tahu makanja panapa melo ya pak disangan na ide tu na makura-kura tu pak disangan teruntu. Iya namo tu pak boto en kato pak disangan tu dia lah jatakan aja na pak boto dia na wadi ya miko meki mali mancaji guru na le na meta ciuri man rasa itu sakit macio boto. Iya ko dece tetai dece ya jatakan letu hatta yaumil qiyamah namo boto ja ko jame matui tetai maja aja tak ada ustaz pawina namo ustaz pak guri ko majaya aja tak ciuri. Kama kiro, iya kok deceng. Jadi makomi mati itu agama aja na to mabela Abu Hurairah lagi okui belisi mak guru agak guru ayak kursi. Aja tak ada deno memelo malai setan mana sana setan mana sana belisi pak guru ayak kursi Abu Hurairah apa makanya nai podangnya Abu Hurairah tak tama ka akilalan na gudak ka Romamo Abu Hurairah dena gaga tak buka jendela tak tutup pintu tak tutup tak kunci mana maginan ketama kak tasel ngabure rasa jadi peko cara mutama natala cak mana tuh gagen mana ketama ko minau ke Roma nah sa iya ro kala bihaku ya ulet tama ko de na tak buka gaga itu apa maka de burera pak guru nih naro na pak laitik kangi maka de beli si belomo pak guru tapi sarak na lapas sanga aja mentik enggak Pak Purani nasakira ngoko to tian na yaro onra karoma saka Purani nasakira nasa de meka bawa kalau kona bita pade ni sagi makadi beli silo po aja pale iya nakada de meka bawa kalau kona bita nasa ide lau pak guru ko agawat di mubaca na de boleh tamay kilalan maka de burere ya to ko mo pak guru mo ka ula pasak ko nasang baca ayak kursi ibelisi mato tu mapak guru podang nabi tamak na baca ya kursi supaya dia utama nak season ni lapor ko nabita lah lay masam paja subuh nak nabita kana sa tamu mo burera ni sa memang nabita agana sa tamu mo maka de burero majanci kak makrame kak bawa lo si runtu ini purani wasakira ngok paliri onana na podama makna pe ko cara ku tama na de tak buka ya tu jendela si bapinte maka de burera ya ko pak guru kak laula pesak ko de ti kalau ko nabita pak minta urak na si runtu nabita pak denis sanya burera maka de beli si ni asa mikrani gaji tomato minau ka Roma ibeli si mata petau jadi aja mau mata pala dah kau nggak tahu maka dah tahu ya ibeli si kama jadi paman dari kutu to mak balu bepi batai apa tuh yang kekacing-kacing au konroge mak balu ibeli si je ya tuh mata tahu pak tulian nanti yempai ada telo masa pajang itu jadi dia timoki tapi dia toga apa ko baranti jadi makanya lai pak guru kada baca ya kamu baca ya dia ulet tamai agana sanabita mapamulay Nabi Adam na bale di nang kana bicara tongang iya tu tahu itu tu lima bale tapi napan na tu de nak bale itu kare jokare jadi makanya Nabi na budangnya burer napan na tu de na bale ko tongang iya tu ya kong kagaga mu baca mo iya tu de na tama makanya burer ni gaya ya Rasulullah makanya Nabi ya iya nanti beli si apa makanya burer iya naron jadi itu nanale sahabat jadi ya ro ilmu na Abu Hurairah ya naron makada naisangi makada napa gurungan itu nabita makada ya kumututu jendelamu mututu pintumu baca ya kursi oh makai garupa na napau tau pandrite tanya bawa pintu tanya bawa jendela nasa mututu ibempa mu baca ya kursi mututu yanre mu baca ya kursi aja na jaru-jaru setan baca ya kursi pokokna ya nang kabempa ko may aga ko may anu wadding naon rojing baca ya roh lamari mututu baca aja na tamay ibelisi betongan na usahakan aja na sa may setan apa ya tori baca na tatutu na de na tama yan na to na makai ka iyo kok ya desa iya meron apa mah kada jendela si bawa pintu itu tuh korewengi ibaca supaya jan tama setangnya pak ya tuh setangnya pak ya natate 5 na liwa maka susuran nih ya nang kana anak makarala komelo mangaribi setato ya tuh gitu apa maka dai nabita komelo ilabu matana soe suruh anak-anakmu masuk jangan bermain aja nasui saliwo macule suruh tama ilacak ni tangakmu tutup ni jendelamu onron na jinge tu masuk yana tu ampa ya tete mas sampaja ko melabu matan nasoe
Ko macala ni mata na swede na di to masampaja ko to masikiri mani. Nategi na di to masampaja. Apa ya sangi tanduk setan. Kuni tu jinge masumanang, setange masumanang, masompa apa mata somina sompa. Ina tu niya sa tanduk setan. De na wat dingi to pak. Ya jia ko mang ina tu ampe ko to makareso to ko to mangaribi ay la saja mega ko tu polena. Jadi na melo na labu matan na se tutu di ko to makbalu itutu ni. Iya. Aja na tuli makada yamapa aja na pura natoro dale pong Allah Ta'ala ya ko parinsi na Sayyidina Ali pake maka kanja pa maka de Sayyidina Ali hais na mo okuliman na te ko dale ku tak den na to de na jaji nanre ya ko dale ku me madala pura natoro pong Allah Ta'ala ale na patati ka to pamalaika na suruh mantra de na mungkin salantara. Iya ko tim sukses menari salantara iya ko malaika de na mungkin na ita bolata tania to patugala na tay makareso niya le dale tani aja takada boy magala ya no makareso pay sogi tani kini gala na tay makareso na sogi de nga chayolo sogi patasi na to hatangaban ni sigan ruso mapangarok-ngarok dega dite manana dari polen na pa de na kana na bengkele ka motor ina melo menre takancito ni motor no de ya ko wata man ha isina dega tarutas sipi kululak di natongka bawa mi bata weje de mapangareng-areng o kilo na masigi tapi dito ka kumaranti de gaga o kumimero kampon na tao makanya mana patasyo ko ba isa masigi jadi gaga kene gala makara siki padong ngai de na de na kada po ngala tala walengi dale tao milodong dito na kada walengi dale tao makala makareso de iya kene padong mani pasogi te pa na de na gaga ustas mamotoro maka pala lutumanan ni kini pak dongan ustaz ya sumilo dong ikaw bicara pak dongan itu jija tak ada pak dongan iya nah haromadari tak jana kalau ka madawa ko Papua lo ka madawa ko sa liwa provinsi mandari ang kataw lolo nasa pa ustaz agay baca na wad dito sogi lima ni otona aku nanya tomutan na yan na mamotor umiyate na lima niya tuto wiko na kung kinanite malaikat na michawa maka naman yan nagkakukutubilo pa daw kagasogira na mangoto nuti ko lima niyo to na napay mamotor ustas ito jadi tapi ipa guru apa ya kamana barakaki betul na tanya pa daw nga aja takara kada milodome na de pa na to jaji na patan tu dali po ang Allah Ta'ala de pa na to jaji ina to ampay ang kami ititi po ko to sogie alena pamalingi taw kasisye iya cuma carana tiana tu nai suruki masidak kai suruki masumba maka nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala betungan itu pasidak kena tola balai aja nakan na musibah mas na pemasu palu raga baca masidak kam polo lahar na to na mudupai napa itu masuk jere mana sila potona dale na bengkele melona lah ingre maloli sulo rumah sakit maparesa deje kagala sana runtuk manda di Pak Pura maka soli alin tasira tu sabunan di taside juta ni me paja la satau seke ya tu nama kana bita dau mardakum bisadaka burai wila sabuna sabab pasidaka maka nama je pia umalasa sampai 5 sidaka muka olengi itu nule pasus sudosa jadi aku to malasa jan tapakada pasawi po aja kada kipo iya ku iya nasa bay dosa na usa sa baru malasay tapacingi dosaku napatapasaulas aku mapacipi po apa bisa maka dia ku iya po karena kasalahanku tak dampingin kasalahanku tapi kalau untuk menambah keimanan talinga asa baraka mulai aja tapakada pasawi po maka manaji ya pura si mapat diutuku mengilu silaka ku dari kipak itu jadi kadangkala kita itu ini syukuruki jadi makanya ubasangi jadi kehidupan begitu Pak tak berengi dia tu gaga tahu magala masjidak apalagi ko ramalangi iya apalagi ko aga jerosan lalu Lailatul Qadar di aja nata sila dan lalu Lailatul Qadar nama gampay lolong Lailatul Qadar maka dapat ko carana laubani mak bere jama sampai jangisa napa mak bere jama atau sampai subuh maka dia Nabi tanigi man sholat lisabil jamaati siapa yang sholat isya dengan jamaah maka dia seperti sholat nisful lail pada ko masampajang si pulwani iya ko masampajang subuh bere jama pada ko masampajang si wani bujur na mana satu talolongan laubani masampajang isya napa masampajang subuh bere jama mana sanita lolongan namo dia tatarawi ang kanatu mana sa talolongan napa masumba wani ta 10 sabu mana sa talolongan kinrotiame law na dia taruntui
Iya ko mapamulay si di ramalala to 20 serama tu tasumba ta 10 sa mana sa taruntu natanay sa liwan na ulan ramalan non rilalatul kanan ilalan nami ini magampat to makada halangan ngapo kaya ustaz di ulo masigi nandiya na marigaga ko halangan aja na talo masigi di itatakirigang itu pamiga to nasa din to masumbat to halangan na din ya tete masumbat to halangan ya temi masampajang itu titit ni itu tapi aja to sita kada sampai ada lagi imange panguruse 30 sapu sa tapi wani-wani si sapu bapak di ulu malaikat itu sa hiburan na bere na pay may tapu sidak kaki makanya ko subuh tala subuh sidak ka subuh apalagi macam panitia maka raja kota amalna panomoge rupa na selesai ramalang ya dan benar PGG aja tamaseke na dega tahu pa masidak kakasiasi dega kata sapan garo ko baranti tahu magalae masidak kan kakasiasi de nasaba nabi tamakada dega tahu pakere nasaba pasidak ka apa ia kolak di muat bereng tatak kona parewang po Allah taala na nisa po Allah taala makada iya hataku macce magala hapa mempay tahu iya lek to lialen niya to yo poko makaikat di maka daw de apo je ustaz mako macipi-cipi meti di ang kaje keluarga kasi anak-anak masih sekolah butuh to na magampamo to komelo kilolongan ngapala air galas bawan no ko total lital ludos tilo masigi iya natarawe te tabagi ni endo aring eta pake te mapabuka ni na marigaga pa namo air galas mi maka da siaga mi ta pala matandre pala neto ci di meto tau ipabuka malolongan ya pala se ko tu pahalanya tu mak unronya man nakipabuka teh tapi aja to siya takada ada mi pabuka ya le matu apalah ku deni ala ya le mi bonus ya to mapabuka yana tu ampai tapuasa ta mapabuka ko ani giliran na yano mapabuka demi je tu nakada panitia giliran na yano lolongan apala puasa seko giliran na yano apal demi na pawi makoto nika po to kita pesan na nasa ya sina 7 oh para kan maka tahu dari kin ini kaya ko double inasa ya akadua ya nu cicam mi iya ko dece de na mariga makoli-koli iya de na mariga aja ta maselam nang kanalengi po Allah taala ya to maseke pasu itu maseke to masuk pole dale itu na nesa malaikat maka dia siwat di bawah nesa pak. Jadi ini kuncinya dalam kehidupan. Jadi makanya saya wasiatkan itu. Kemudian iya ramalapa lai kali 70 tu ibadah tasi dia ibadah. Jadi on nak sampai subuta itu setara dengan 70 hari. Iya. Setara dengan 70 hari. Tapi aku saliwan na ramalak de, iya mikulalan na ramalang. Jadi setiap satu ibadah di Ramadan itu dikalikan 70. Ikali 70. Jadi iya tuh sitongan na koma puasa ki siulang berarti 30 kali 70. Makir bonus. Ya na tu ampai kong kata rusa puasa na ko ramalangi. Madodo lada kamay pole galungi. Nataparewa na say madodo ni komaki na rusa puasa na. Namo na sele isaliwan na ramalang. De toci di denun le pada lalan na uran ramalan na sama ya kok kilalan na ramalan ikali 70 ko isaliwan na de yana tunah kada napita namo mutolay de to na pada denun le pada sa si direkeng tapi nilainya di sisi Allah de na pada jadi itu ampai tak gangkul yang lalu ma puasa pak itu puasa to matapa mioli tanya to mawatang Pak makai gatau gonro meraja badan nape tati 10 mangalani sa waya rakon ni do angka toto mato kasih we doro namo joka na tam masagala to najrin rimania jena tapi we gala pa mapuasa pak tepat na punai iya makanya makadami tu ya ayyuhalladzina amanu sini na tau matapa pak ya koto matapa maringa mapuasa nama manre tawe na sanre mo koy ko o poy di sesade yan ako tawano na say naisapwang makare sinasa na semua tu pwang dia agak dia nisangi pwang na iko yanon roy jadi kecuali memang dalam keadaan terdesak nah itu jadi aja to sita pas salat da imaka da taro nak mati ko mapuasa mo ay de nak ko iya de nak ko rogamay
pada minggu to mas sampaja nang katau jangan to 5 dempa adek lah lo ko aja monro ko to main katau tu tau nasa mate sahi mo tu dia mate salah mo apa musang salah ibion roangi menyelamatkan diri lebih utama daripada mengerjakan ibadah. Mau itu ampai makai kapak dena to manre de gaga andre runtu na bawi na subawi mani bawang na dena gaga wat di andre leng Andre apa maka de mati ka aku dewanri demi menyelamatkan nyawa Andre tapi aja to si takada takalamoy na ikan rusuk talupan deh makanannya hanya sampai untuk supaya tidak mati makiro aja to si maka de takalamoy gitu pak itu bahasa takala bahaya tuh mak bagian nasi dosi teh nasa takalamoy na ala 2 setan itu nangka maka takalamu itu bahaya. Makanya saya wasiatkan cak jaga ini. Cuma angka itu tahu pak, dena perhatikan angka had desa na nabi man akal al haram. Siapa yang makan makanan haram lantuk balu salat wa 40 yauman mania. Nigi kita manre andre harap 40 sona 40 wanina itola ibadah. Iya bahaya. Tapares selalu andre kue bolata. Idi bapak-bapak pak galunge lau kamaki galunge tite telo iti na parewat na idadda na ipake manre subuh daga patapulo sona na jemu puasa itu iya jalalo ta capa ingka kamanu ite makor mega apa tuh nasa wah daripada nandreasu gitu akhirnya nasa daripada sumandre iya ko sumandre deni tanai iya kuidi mandre dena halala kecuali tasapa ya rumah kada kega iti matalo nampa tasapa punana tapodani maka da ye angka iti ta polo koro dega ga iti lenna angka talona he angka talona lawitte ya ko maka da itala ni halalani ya mikoti bangin apa kada daripada nandresu idi natu na jemu apalagi konalay baineta na baului napay pake deje gaga patapulo sona naliwang nga sola para tulisi jemu mopi apa patapulo sona nuharang hati-hati ki makai ka tupak makai ka hati-hati ki guru sekolah orang malangi lau mapak guru serapi na lau sekolah tete 2 rewa ni lo bolada matindro sisa na matarima gaji na tarima manang harato ya tuh ya na to konan raya na ay gimpe deje na may podangada suros tase warungi deje na may mainga ga sidin no tase kamana ni Pak Baru na na may jay ko charana nanu gimpe nandre ni may madecing makotiha bayine chay podangada warampara deni sakaki makoto Pak mapanen ya bita to kusibalibe ende o tangkoli agasan na iya panen ni iya ko pakanyaki sakka napa iya nasakka na de nasu tatak makasolang na carepa apa iya ko carepa de nasu tatak kina solangi yan ang kagagayan rirolo carepa apa makri pasui sakka na nama pacing isa mo kapahagi pasui sakka na nama pacing betungan na iya ko laga iya tu mapacing monroy berarti carepa na talaga itu ampai di carepa dia tu na mega 2,5 mi mega pa iya, iya ko ase makoro 5%, apa ya kereso imana mo? Yo po biasa ko nakan 10% ko tada hujang, laita na to nga minapa itay, ya mako ko makomporo ni tawe makapote gato nasa matyato atus ta si makdeki na tanyali masak tacak po na makomporo. Chato atu nasa reki siko perse de upo dami, tapi tataja mo iya upa iya magalu matoka ang kagaluko ko macawe. Magalu nga ang katogaluko ko pinanong iya kalau kak galung elo po dami to kada salama ko menre pa sakka no me katuwa aja ang katuwa na sikola me manre iya ko manre baloy lo po da baloy kada aja manre pa ang katupun na to lo po dami to kada aja manre iya manre to katu tau de nanre to pa ang katawanan niya to dito nga alhamdulillah baraka dan ang kali ka pa baloy maka de no dian bala dito lo po da pa kada lo ba sapa ko rode da kabajasa ka bukan rusu ye aja na ya tu jama po dami dito wa kada lo manre sena yan maka na ya upura wajah sakka de tu jaga iya de meto pak namo api de to na melo mandre gagay ko makanya pasidakana yan to Nabi Ibrahim na bawang ipalin na kanyan roko bainena ina tolina sidakanya ko to kasiyasi jolo muli to kasiyasi na si bawangi mandre laituno api Nabi Ibrahim 40 so na 40 wanino kilalan napi na denan re api
Madaga marigaga ulina. Na sabab magi sininan rewet tamay manceji juga ko takalena anu puramane sidakang. Namo api dito na melo manre. Natuno api memang tapi sifat na api matuno na cabuk ko Allah Taala. Ina tu ampai kong katau makanja pasidakana lalo mi api ko kibolana de nanre itu. Dan itu sudah banyak terjadi. Iya to ako de na makanja sakka na de je bali boleh mi matuno ropo na lette. Na ropo memang ko lagay charepana kagad itu Pak jita pakanjaki aja na masolap panapah Pak cinampa tu ko meloy po Allah Taala supak kasolang si dia gagay na Pak macarepana monro manci pasatilok kidi makaraja ta sambara malasakka de kamata barha mala talatoy manci carepa tu Pak mega todo tau maka majasak kata elena na perikantongi. Iya, nasa iya je berhak to anak yatim Pak Dedi Gambo na pada lumuruk nan di pulau na yatim mana muate ko baku itu. Sakira iya no pangolongan ngi Bapak Ibu sekalian mamagi-magi na Pak barakai ko Allah Taala kita usahakan ngi akasiwengi pakanjaki ibadata selama bulan Ramadan. Pak to mau Pak kuidapi ramalapem ya ko nalemuki kesempatan po Allah Taala ya bonus nalengi nabi te bulan ini adalah bulan bonus. Pak dia itu nama lampi umur utama kadami nabi tegang kami 60 nabi 70 ya kong ke keluarga tamate ko nadapi na 60 na tong umur na aja tahu malah ada masalah Pak pangubi na meto nabi tayo itu nilaw meto aja nama lampi lah ada umur no mak aja na pado mak dulu nadapi sirara tu na tau sisa butaw idi 60 nabi 70 maka namagay mitaw inabita ko makigwa kidosa na to metalada ni baik kong kapaboto nan 60 na tong umur na dito tu na metaboto Palimatan repata puluh tau boto na pa aja. Iya manako sisa butang ngumuro na pa boto Muhammad eta pagawo to mangingimi tay cia mate. Ento yun na rompay nilaw na bitaja na malampe. Ito na to nilawin na palapi-lapi amalak madicing. Makanya mudah-mudahan di bulan Ramadan ini tagang kuliah ngi ikurang-kurangi cede jama-jama linoy untuk fokus ibadah. Iya. Jadi Pak, itu kurang malangi menyemaringa-ringa jama-jama-jamangi, mengaji magampang, mas sempaja magampang, penuh-penuh tu masigi biasa kurang malangi, apa ci di maniyewa, napas sumani, apa purania sakira setangi. Iya sakira meti, maka meti nabita, lai buka pintu na suruga, itu tuh pintu na neraka, jin, setan itu diikat. Jadi itu ampai Pak, maringa loma sampai subuh, maringa loma, magi ci dia mani napas sumani yewa. Iya maka remaja penang katau madosa mo postas korang malang kamu perlu macan rima tanya na setangnya tu aja tak ada setang macam itu setangnya tu maka dapurannya sakir untuk dia mau pemusalahkan itu tanya napas sumani makanya dua musuh nafsu dengan setan nah setangnya pura sakir sampai meringa mana meringa mengaji meringa maga tapi itu na laba ramalangnya matu ai mega ni tatu tu pemas tatu ni korana na lepi ni sujadana di mana gak tamah rewa si pe menolok deh gitu apa magi lepas si setannya maka dia si pakasuasu tuh makanya tak usah kami minta kepada Allah supaya istiqamah. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah masya Allah ada banyak ilmu yang terdapat di dalam video ini. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga berkah dan bermanfaat untuk kita semua, khususnya kepada diri saya dan keluarga. Dan semoga Allah memberi kita keberkahan dari amalan zikir dan salawat kita selama menyaksikan video tersebut. Jangan lupa like dan bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita maupun di media sosial kita agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Akhirul kalam. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.